abini dua cak nanya mansara mare bisa ngudengan leka setoa mun kabelence korang malolo mun urusan napang dijamin tak asro. Pikiran bingung cetak budak tengah mikire belence beten kare tolanga jet laker bener bedeca ocaan mun abini dua jen nompo otang beten koros dumak kare tolang he. Pada tak arapa asal oleran ke tak sempat mau bengang belence kempang tak pok nompo otang duse paling penting kola tak tipang. Abini praben jakna korang ontong cinta nomor dua glowing nomor setok koro abede tak ende se coba tak mikir lake na ger maratoba reng bini ngari-ngari ya heng minta tidak heng bener heng Iya pas banyak pas ring abini dua cak nanya mansara mare bisa ngudengan leka setoa mun kabelence korang malolo mun urusan napang dijamin tak asro. pikiran bingung cetak budak tengah mikire belence beten kare tolanga jet lakar bener bedeca ocaan mun abini dua jen nompo otang beten koros dumak kare tolang heng. bede nyare se tujen, se seneng ngonjen. Mas ke janda tak arapa, se penting alobeng. Khusus rante se mok seksi, engak model artis TV se tak usah. Emok
loki pokok semok body seksi beten ese kapi atas baba aki biki aget leget kapi ontong raja oleran temun sengode kuat ongke mata peke